Ана, көрдіңіз бе? Жаздықты шындай деп, тақыр ойлап тұрмын ай. Жүр, дігерге барып айталы. Ай, отырчай кибіре бе? Ой, қара чашында жыға чапсатшы я. Адайын свидетельница да. Ай, оғызыңа келгенде оттай бересің бе? Мен ішенбеймін. Жаздық андай ішке барбайды. Ішенбесең ішенбе? Бүлекен айтқанда да чындық болып атпайбы? Болмады. Абаликим, тоқ сойып, қолын бұлғап алғандыр. Ой, ал тоқ қармабай. А мүмкін сатып алғандыр. Қайта сатып алалы. Ал немнесі бар екен? Ай, аннан көрі өзінен барып сұрайлычы. Ойланып бір сөйлесеңер болады. Уялбай қантып сұрайсың. Жаздық. Мен жылқы жоғаттым әле. Сен алған жоқсың бұл деп, уялбай қантып сұра бақылай. Чөнші. Ойланбайсың. Артис болып кетет андана. А бірақ музыкемде тура айтады. Жаздық албаған болса. Ұят болып қалаусын, ертең бетің қантып қарайсың. Емесі мындай. Барыбыз барбай, бір өкөбіз еле барады. Барып, ақырын сұрап білбейлі бі. Қандай жол менен? Ал проблема емес. Мен қайда слушать еттім бі? Ой, Разведкада. Танковый. Қана, кемеміз баралы. Жақшылап ойланып көргілеші. Все ясно. Емесе мындай. Жаздық келдет. Сілер үш жердесіңдер. Мен сілерді іздеп жүрбеймін бе? Қарачаш, жүрші, сөз бар еді. Артына барыш керек.
Aylanayım. Bulayım ne soğuk. Ay. Hayata. Bırak şunduk. Aylanayım kara çocuğum. Жаздық ушул сүрөттөрдү сатып, силерге жардам берейин дейт. Şunun bari mı? Sen benim жақын duruyor. Қарачаш. Мен саған айтпадым біле. Ешкімге айтпадым. Мен эч кимге айткан жокмун. Men жөн эле сенде бир ооз сөзүм бар болчу. Ошону айтайын деп келсем, булар уже бижирди экен. Ооба, биз билбей эле келген болчубуз. Ay, men байбичем менен жөн сүйлөшөйүн деп эми. Айтпадым эле мен силерге уят болобуз деп. Biz bu şaşıraya koyuz. İyi. Zikintay'da izlep keletsen bir yaka girip arattırın. Ah, мен тиги Нурчай менен кошо келдим. Мен эме кара чачта айта турган сөзүм бар болчу. Men emet, Сілер түсінбейсіңдер. Мен сілерге жашырып тұрып сюрприз қылайын деген. Ya sizlere sürpriz kılmayın. Қарачаш, сен айтпадысың, барын айтып салдың. Мен айткан жокмун. Қойсаңшы. Şunda dönerim var iken o. Şunu buraya. Gördünüz mü? Biz Nail. Могу эмне деген көз? Жердің көзі ғой. Ушунча сүрөттүн баарын качан тартып бүткөнмү? Ay, кибирип алып, жаздығын көтөрүп жүргөлө уйкудан башкара билбетсе, өнөр жокту коёмун. Gel lan da nasıl girer? O mil. Hoş. Ay,
Bu adamın oyunu bari geletiken. Bunun da ittigimden görgün emez. Bilsem doyurmaz. Emnele bu жаздықтың çaç uzun dese görse kudaşlıktır. Жана сүрөтчүлөр чачтар момду узун болот деп. Ata! Abbas! Suyuncu! Hey, Ay dağım ne bala olup gitti. Suyuncu, жеңелерим келди. Келсе келишкендир да. Ал эмнесин анчалык едирең деп. Ой, кокуйгун, ой, Москвада жеңем келди дем. Жана орус жеңеңби? Наташа келдиби? Ине бозуке. Эмне кылабыз эми? Же жылкы жок. Же акча жок. Ой, менде деген шажыга апам берген акча бар эмеспи? Ой, ага, кийит алалы деп эдик беле. ой менин сүрөттөрүмчү? Мен сүрөттөрүмдү сатамын да, анан силерге акчаны берем да. Эми ал сүрөтүң өткүчө качан? Ай чын эле, сүрөттөр эң сонун экен ай. А бирок анын баарын сатып бүткөнчө качан? Убакыт керекпи я? Балдар күтүп калдыгы, жүрүп басалы. Жеңе мен деле барып келинимди көрүп келейинчи. Ой көргөндө эмне? Бас жүк анан деле көрөсүң. Мейли ай. Жүргүлө барыңар деп тиги Москвадан келген жүргүлө. Бир чогун чайын чогулуп отуруп ичебиз. Ой, жүргүлө. Силер бара бергиле, биз анан барабыз. Neyle biz bay çok Жүргүлө мен. А, байке. Жана боёкту төгүп албадым белем. Чүпүрөп чакка берип койсоңуз тазалап коеюн. Байке? Могул сулуу кыз ким? Бул сулуу кызбы? Бул сулуу кыз деген кандай десем? Өз колум менен күмүш сейке жасап, бул сулуу кыздын кулагына салып, апыр-тапыр болуп үйлөнүп келсем, башка бийөөгө кетип калыптыр. Өкүнүчтүү. Байке, сизде өтүнүч бар. Эмне өтүнүч? Менин үйүмдө бир сүрөт илинип турбайбы? Билем. Ошол аябай эскирип кетти. Жаңыртып бересизби? Мейли. Азыр алып келе коеюнбу? Алып кел. Анда мен азыр. А сен келгиче мен жанакы сен төккөн боёкту жууй берейин. Мейли. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Ну, смотри, похудел весь. Что это такое? Кандай высота! Кандай высота! Аман сен жүрөсүң бе? Жакшы өзүң сата. Ай байбича. Бол тиги. Кандай? Ай байбича. Сына, давай, заноси вещи.
Үйге киреlim. Домой проходите. Давай, балам. Балдарым, көзім қашайып, ұсазанап келген жылқыны уырдатып едім. Ой, күйгім кірелек болчу. Эми башка жылкы албасак болбойт го? Ата, ал жылқы тиги кашарга катышып келиптир. Мен жетелеп келдим. Ата, эртерээк эле айтпайсыңбы? Айдын ичиңизи чугулуп, милициядан өйдө чакырып алып. Ай, кой, үйгө келели. Кел отур, кел. Ай, байымча. Ай, жылкы табылды. Ай, атабыздын Ай, байымча. Ай, Кудай жаным, жылкы табылды. Ал, иесин тартпаса дегендей, бүкүл сарайда башка. Кашарга Калдырарга жаздырарга ушунчукпай киносун көрүп отуруп. Ата. Я ездила в Индию и привезла просто обалдеть. Смотри, какая. Ну-ка, ну-ка. Красиво. Красивая ткань, правда? Вот, смотрите, еще вот. Сейчас. Какая красота. Иди, это вам. Смотрите, какой материал красивый, да? Рахмат. Ой, я совсем забыла же. Нет, еще есть кое-что для вас. Настоящий кашемир! Я просто не А где мой дядя Эген? Ай, Эген кайда? Жумуштары болуп калды. Сайкал, передашь ему, хорошо? И сразу. Сайкал, это тебе. Нравится? Ой, спасибо. А где моя самая маленькая? Самая молодая? Передай ей, хорошо? Зоя. Зоя, это вам. Рахмат. Таза? Рахмат сене, рахмат. Кинче. Сизу да? Алмаш же байке. Аққанат кетті. Киезін. Қандай сон, топшылар жылтыра. Киyo şu sorun gördüm. Сынуля, это тебе. Держи, это мой золотой. Ата, апа, жанагы гид маселесин. Да, вот по поводу гиита. Мы не знали, что привезти, и привезли деньги просто. Айланай. Деньги болсо, калганын өзүңүз билебиз. Ну, вообще-то я не понимаю, ну зачем нужен этот гиит? Лучше бы отдали деньги молодым. Зачем гробить столько денег? Такую уйму. Они бы машину купили и что-нибудь другое. Ай, Наташа. Ал биздин салт болот. Сен эмнени билесиң? Келиним, бул биздин илгертен келаткан салтыбыз. Аны биз буза албайбыз. Обычай дедов, отцов. Не надо придумать. Ай, қойды соя. Қайсыңыз? Сен бізді соясың ба?
Tanışıp alыңыздар. Bu kişi bizden kült basılı sektörün başçısı. Elgül'ü жаздық деп koyады. Öz atı Can Mürbek. Let me introduce with you. Tanışanızlar Sean, John, Vanessa, Nina Tunçuluz. Demek жаздық bunday. Bu kişiler bizden çet ülkeden gelgen mehmanlar eken, oşanlıktan bizden cer suyuna жақшылап tanıştık. Maqul mu? Zeriktirme. Жаздық. Мені ертеңгі расыл отырмай. Я сүрөттөрүн көргөсүм. Қайсы сүрөттөр? Оқтым жашы байлаған. Сүрөтчүлүктө талантым бар турбай. Давай, жана. Ара кейін бер қарайсың. Емне сұраса барлығын бердім. Мақұл ғой? Сұрағанын бердім. Мен бұл туралы дегендей. Шыны ғой? Жарандар. Біздің қырғыздардың сыйын жақшылатып көргөсү болған. Мақұл ғой? Оны қолдан көргенім десе. Gir. Ya. Öpün. Oh, look, guys. This is exactly where we went in the mountains last time. Oh, yeah. Very nice. Do you think maybe there is a way we can buy it if we ask? This picture? Yeah. Yes, just a minute. Bayce, Nice. siz bu suratları satасыз ба? Жоқ, сүрөттөр сатылбайт. He said that this picture are not for sale. Oh, that's unfortunate. Oh, that's too bad. Yeah. That looks like a Van Gogh, doesn't it? Hey, yeah, it does. Look at the light and the colour in that. Yes. Beautiful. How much does it cost? Did you answer? Well, when we asked, but he said they're not for sale. Why don't you ask if maybe, I don't know, why he doesn't sell them? Bayce, sizге сүрөттөрүн сайбай жабыптыр да, біз көргөчү. Анан кийин сатылбайбы сүрөттөрүбүз? Жоқ, мен сүрөттөрдү сатпайм. Эгерде кимге кайсы сүрөт жакса, бекер эле берейин, тандап алырсың. Рахмат. He said that this picture are not for sale and this picture are pay free. We can take this picture as a gift. Oh, you're so generous. Oh, Nice. all the Kyrgyz are generous. Yeah, I agree with you. So we should just choose the one we like and... Yeah, yes, we can choose. Yes. Oh, okay. Any picture. Which you like? Yes, it's very interesting. Abstract picture, yes. Yeah. They're fantastical and very... And this is the president, Yeah. And other pictures about our bird, earth, about sky. Like, Well, different. it's nice. I would have taken it, but it's a little too big for my apartment. Well, this one is very nice, though. I think I'll take this one. What do you think, Dusty? Hey, that's a nice one, I kind of like this one. This one really appeals to me. I think this is the erotic one. Oh, yeah. Really? Yeah, I like this one. Seriously, I'm It does look erotic. Yeah. Let's ask him then these three are okay. Байке, сиздин сүрөттөрүңүз абдан жакшы экен. Колубуз ушунчалык жакты менин досторума. Сиз айтпадыңызбы, каалаганыңды тандап ал деп берди, уруксатпы? Ала бергиле. Биз тандадык эми бул Ванессага тетиги сүрөт жаптыр. 3 сүрөт алалы. Vanessa, Бул. Шонго тетиги сүрөт жакшы керек. О, А Джонго бул сүрөтүңүздү берип коесузбу? I like this one, yes. This one. Бул. Sen nereye oturuyorsun? Менде. Чоң рахмат. Thank you. Exciting architecture. Unusual for sure. Oh, look at this picture. Oh, whose picture is this? Is this yours? No. Huh?
John, is this yours? No, what is Did you take it? No, I didn't take it. You know what, Guy? Maybe it belongs to Jaldis. We need to return it to him. Oh, yeah. I think Yeah, but it's too late now. Maybe we'll do it tomorrow, no? Yes. I like this picture very much. Oh, it's And it's a very nice picture. She John, said. do you like it? Oh, I like it, but it's a bit ancient, though. Yeah, true. Yeah. Yeah. Okay. Well, yeah. Well, yeah, tomorrow. no? Завтра. Yeah. Okay. Okay. I still wonder if they have ibex. Horses kissing. Kissing horses. I've never kissed a horse. Have you ever kissed a horse? Sean, come. But, oh yeah, we already have one like that, don't we? Isn't that? Exactly the same? Yes, it looks like the same one. I think we already have this. It looks like the one we already have. Yeah, I think you're right, yeah. Yes, I like Wait, pictures. who owns all these pictures? Oh, wait a minute. Alice? Yeah? Why don't you go to the car and get ours? Okay. Can we compare it? Yes. Let me introduce with you Bekzat Kaynarbekov. Sean. Sean, hello. All right, nice to meet you. Vanessa. Nice to meet you. Бекзат. Siz менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен да абдан кубанычтамын. Бекзат, биз сурайын дедик элек. Бул сүрөттү сиз өзүңүз тарттыңызбы? Ооба. А эмне болду? Бул ким сүрөтү? Бул мен ашык болгон кыздын сүрөтү. Аты Кара Чарч. Сүйгөн кызым деңизчи. He says that he loved this girl. Her name is Kara Chach. She's very beautiful young girl. Бекзат, сиз билесизби, бизде туура ушул сүрөткө окшош сүрөт бар жаныбызда. Окшош сүрөт? Ооба. Биз ал таң калып атасызбы? Биз ал сүрөттү байкоого алып келебеппирбиз. Ошол сүрөттү көрсөк болобу? Көрсөк болот. Азыр алып келгени кетти. Мына азыр келет. Мына. Yeah, that's the one we have in the car. Yeah. Жан. Окшош бекен? Таң калыштуу. It seems. Yeah, it looks the same. Сиздер Same woman. бул сүрөттү кайдан алдыңыздар эле? Бул сүрөттү биз бир айылга барган элек да. Ал жакта абдан жакшы сүрөттөр бар экен, ушунчалык таң калдык. Анан тиги сүрөттөрдүн ээси аябай кичпейил, жакшы адам экен. Бизге бекер жөн эле бекер кылып тартуу кылып берди эле да. Анан биз түшүнбөй жатабыз, бул сүрөт биз менен жаңылышып алып келе берсек керек. Кечиресиздер, бул сүрөттү мага бере аласыздарбы? Мен устатыма алып барып көрсөтөйүн. Ал балким ал билер бул сүрөттү ким тартканын. Азыр сурап көрөйүнчү. He says that he asked about that. Can he take this picture with me? Sure. Yeah. Биз эртең алып барып берейин дедик эле экенсине бул сүрөттү. Камсанабаңыздар, мен өзүм эле алып барам. Эгерде адресин берсеңиздер, мен өзүм эле сиздерди кыйнабай өзүм эле алып барып коеюн. Мейли анда. We can trust him, yes? Oh, yeah. Thank you. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Чоң рахмат сиздерге. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Рахмат. Жоңада. Сиз бул жердесизби, Жоңада? Кандай өттү көрүңүзбү? Жакшы.
Бүгін көргөзмөгө чет элдиктер келишиптир. Анан бир чоң окуя болду. Эсиңиздеби чоң ата? Мен кара чачтын сүрөтүн таппадым беле. Эсимде. Анан ошол чет элдиктер бизде дагы ушуга окшош бир сүрөт бар дешти. Окшош? Окшош беле. Ооба. Анан сизди көрсүн деп мен мында алып бердим. Көрсөңүз? Мына. Güzel. Bu sürekli alar kaydan alışkın ekan. А сиз эмне? Бул сүрөттү тааныйсызбы? Tanımagandarчы. Мен сага бул сүрөт жөнүндө айтып бербедим беле. Менин чоң атамдын агасы тарткан деп. Ушул сүрөт чыгаруу менен эки чоң уулунун согушу дароо токтогон болчу. Эсиңдеби? Сиз айткансыз. Анда эмесе сен мында баргында ошо кишиге жолугуп канча сураса бергин дагы бул сүрөттү бияка алып келесиң. Түшүндүңбү? Түшүндүм чоң ата. Үйдө киши барбы? Үйдүн эси барбы? Салам алейкум эке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы. Үйдүн эси сиз болосуз да? Тапшыралы. Бекзат Кайнарбеков. Кайнарбеков Бекзат. Бир үйгө. Жок, рахмат байке, рахмат. Мен бир зарыл иш менен келдим эле. Эмне иш? Могу сүрөт тууралуу. Туй ата. Мен бул сүрөттү жоготуп үйдүм деп жүрсөм, таба калтырбайбы? Баягы сиздерге чет мамлекеттен кишилер келген турбайбы? Ошондо сүрөттөрдүн арасына кетип калыптыр. Туй, мен каяка жоголдум десем, ошолор менен кетип калыптырбы? Туй. Байке, сизден сураныч. Ушул сүрөттү мага сатпайсызбы? Жок. Канча десеңиз ошончо акча берейин. Жок, сен уксаң, бул сүрөт меники эмес да. Кимники? Менин кошунамдыкы. Мен сатып албайм. Кошунаңыз каякта? Жумушунда тиги мектепте мугалим болуп иштейт. Жүрүңүзчү байке, ошо кошунаңызга барып келели. Ой, келет ала азыр. Аңгыча чай ичип турабы? Жок, рахмат байке, мен шашылып аттым эле. Эгер мүмкүн болсо, кошунаңызга барып келбейлиби? Шунча шашылышпы? Мен кой тур, мен кийинип келейин. Неберең да чоңоюп калды. Ооба.
уулуң келип атабы? Же жана кездештеген кыздын жанынан эле чыкпай калдыбы? Келип атат. Келбей анан. Баягынчырак келип кеткен я болсо? Баягынчырак келип кетти. Эми келсем биротоло келем дейт го. Биротолобу? Жанагы шаардагы немесине эмне кылат экен? Жаны тала кириби? Анысын билбейм. Мага эркин келсе болду да. Çirkin ömür, sanayt gündü teği barday, çurkay beret çalık bastan, çiyip koygun çegi barday. Çirkin ömür jomoğumay, bir kayrılgan konogumay. Kızığına toy boyum dege, bütpüs sağa sobolumay.